Добар ден, почитувани гледачи. Во Слободен печат на Слободна ТВ се обидуваме да реализираме нов настан, ново информирање за граѓаните на Македонија. За ова се погрижија колегите од Босна и Херцеговина, кои се мои денешни соговорници. Тоа се председателот на Собранието на Центарот за развој на цивилно општество, господинот Есад Бечировиќ и професор доктор Мухарем Селимовиќ. Двајцата се медијатори, а поводот да ги поканам да разговараме е утрешниот работен состанок или така наречената мини конференција на која ќе се разговара за прекуграничното решавање на спорови со медијација во регионот. Го повикувам председателот Бечировиќ. Добар ден, Бечировиќ. Također, dobar dan. Koristim priliku da vas sve pozdravim. Da pozdravim vašu televiziju koja prati ovaj događaj, znači ovaj radni sastanak koji planiramo sutra u Doboju. Можете да ни дадете одредени детали за овој работен состанок и како дојде идејата да се реализира? Da, evo, ja sam jedan od organizatora navedenog radnog sastanka koji zajedno organizujemo sa udruženjem potrošača Toper iz Doboja. Oni su znači glavni organizatori, a mi smo suorganizatori. Ovaj događaj će okupiti znači učesnike, to su Ministarstvo za trgovinu i ekonomske odnose Republike Srpske i Federacije. Znači kod nas su kad su u pitanju zakoni o potrošačkim sporovima, oni su na entitetskom nivou. Tako da će tu biti prisutni i ovi savezi udruženja potrošača Republike Srpske i Federacije, te Ministarstva pravde BH i Ministarstva pravde Federacije BiH i Republike Srpske. Nadalje, tu će biti prisutni medijatori u Istočne Evrope iz Hrvatske, Makedonije, Srbije i Crne Gore. Mislim, mi smo pozvali učesnike. Jedan dio, najveći dio će se odazvati našem pozivu. A udruženje medijatora Istočne Evrope i medijatori BH su organizatori, odnosno partneri tog radnog sastanka. Mi smo to bili zamislili da to bude jedna konferencija, međutim bili smo malo u škripcu sa vremenom, što se kaže, i onda smo odlučili da mi napravimo jedan radni sastanak i dogovorili smo taj sastanak sutra da on bude 7. u Doboju. Zaštita potrošača, samo da kažem, znači zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini je normirana zakonima, propisima koji regulišu trgovinu, pružanje usluga od opšteg interesa kao i obligacionim odnosima. Međutim, jedan od segmenata koji nije dovoljno zastupljen jeste i potreba, odnosno primjenom i ulogom medijatorske prakse, odnosno saradnje sa udruženjem, kako da se ti sporovi riješe, znači putem medijacije. Radi toga i je taj razlog radnog sastanka i pokretanje tih konkretnih inicijativa. Evo, tu je jedan sad radni sastanak gdje mi pokrećemo tu jednu inicijativu kako da u buduće rješavamo i prekogranične sporove, a putem medijacije, znači počeli smo sa ovim potrošačkim sporovima. Бечировиќ, ви благодарам за овие информации, а сега добар ден за Мухарем Селимовиќ, кој исто така е учесник на овој работен состанок. За него прашањето гласи: што содржат правилата за мирно решавање на прекуграничните спорови во Југоисточна Европа и кој центар или институт стои зад овие правила? Добар ден, Селимовиќ. Dobar dan, prijatelju Slave. Želim da pozdravim Makedoniju, gledatelje vaše i naše televizije i želim vam uspješan rad. U vezi postavljenog pitanja nadam se da ću biti precizan, odnosno koncizan i reći da pravila sadrže osnovne odredbe o međunarodnoj medijaciji, zatim šta ona sadrži, koje su to strane u postupku, zatim klauzulu, koje su karakteristike, zatim detaljan opis sporazuma u pogledu samog načina zaključenja sporazuma, zastupanja
načina kako se imenuju međunarodni, dakle, medijatori, zatim obaveza primjene određenih jezika i sloboda primjene jezika u samom postupku, zatim obaveze i dužnosti medijatora međunarodnih u samom postupku, znači za mirno rješavanje međunarodnih sporova. Naravno, u sve to ide i sam način prestanka, dakle, medijacije, isključenje eventualne odgovornosti, tumačenje, depoziti i koji je to mehanizam putem koga se može provesti, dakle, sam postupak medijacije. Toliko za sad. Благодарам. Бечирович, едно кусо прашање. Зошто медијација и што би добиле субјектите што би решавале спорови со медијација во прекуграничните спорови? Ja sam samo na početku propustio da kažem, znači na našem radnom sastanku u Doboju mi ćemo, bit će prezentacija, znači Centra za mirno rješavanje sporova putem medijacije. Mislim, to će biti prva jedna prezentacija, evo krećemo od Bosne i bit će dalje radi sastanak u panelima mogućnosti saradnje u rješavanju prekograničnih sporova sa nama susjednim državama. To sam zaboravio na početku, a kada je u pitanju medijacija, ja ću nešto da kažem o prednostima, odnosno koje su pogodnosti koje medijacija pruža. Zapravo, evo kažem, i medijski, znači mi možemo dosta, znači da prezentujemo i da predstavimo široj javnosti te mogućnosti, te isplativosti, te prednosti. Pa evo ja ću da kažem, prva je isplativost. Mirenje je općenito, jedan jeftin način odlaska na općenito jeftin način kako se izbjegao odlazak na sud ili na arbitražu koje koštaju. Znači, tu su jedni veliki troškovi, a medijacija je dosta, sad kažem, povoljna i ona bi trebala biti prihvatljiva kao takva. Kad je u pitanju vrijeme, i učinkovitost može biti ona je puno brža. Vi svi znamo da su sudski troškovi maratonski, dugo traju, a medijacija ona štedi vrijeme strankama, a svi znamo da je danas i vrijeme novac. Fleksibilnost, znači, to je isto nešto što je vrlo bitno. Mirenje omogućuje kreativan način, znači gdje stranke u razgovoru pokušavaju naći jedno obostrano prihvatljivo rješenje, a mi kao medijatori, kao treće strane pomažemo strankama da dođu do nekog obostrano prihvatljivog rješenja. U odnosu recimo na sudske postupke, na sudske procedure, na sudska pravila, znači ovdje mi direktno razgovaramo i pokušavamo doći do nekog obostrano prihvatljivog rješenja. Zatim tu je jedna povjerljivost, postupak je privatan, znači, a pojedinosti o sporu i nagodbi mogu ostati povjerljivi među strankama. Nadalje, kontrola. Znači, stranke imaju veću kontrolu nad ishodom. Znači, stranke ovdje u ovom postupku donose odluku i one kontrolišu, znači, taj čitav postupak, a ne vidimo na sudu ili arbitraži gdje imaju arbitri ili sudije koje rukovode nekim postupkom i tu su i druge strane postupku. Zatim, očuvanje odnosa. Kad kažemo mirenje može pomoći u održavanju, pa čak i poboljšanju poslovnih odnosa, odnosno poticanje komunikacije i razmjene, znači stranke ostaju u nekim dobrim odnosima, znači nakon postupka stranke ostaju u odnosima jer one su se sporazumjele, a taj sporazum koji one postignu, on je obostrano prihvatljiv. Znači, mi u sudskom postupku ne znamo ishod nekad, a u ovom slučaju mi znamo, znači, jer ga mi donosimo, odnosno stranke ga donosimo. Колега Бечирович, може едно прашање поврзано со трошоците за медијација. Рековте дека се ниски. Можете ли да направите одредена споредба колку е разликата кога предметот би се решавал во редовна судска постапка, а колку би изнесувал кога би се решил со медијација? Pa evo,
Ja mogu nešto da kažem o troškovima, kad su u pitanju, to bi bilo kao meni jedno pitanje, da kažem nešto o troškovima postupka medijacije, pa mogu malo i kratko obrazložiti to. Svi troškovi medijacije, znači uključujući troškove putovanja i druge troškove ili naknade posrednika, on će se podijeliti znači, na jednake dijelove ako stranke postignu taj sporazum. Kada su u pitanju troškovi sudionika drugih, mogu učestvovati i druge strane u postupku, mi imamo znači medijatore u postupku, ali mi možemo učestvovati treća lica, to su advokati, to mogu učestvovati saradnici, tako to. Svi oni nose znači te troškove, te strane koje su pokrenule, oni su i nose te troškove. Podjela naknada troškova, znači za medijatore, za administrativne i druge troškove, oni se dogovaraju unaprijed. Znači mi o visini znači troškova medijacije, znači medijatori, znači mi kao medijatori i strane u postupku se možemo dogovoriti unaprijed. Za trenutno administrativnu tarifu ili troškove rasporeda tih tarifa, kada je pitanje Centra za mirno rješavanje, da kažem da se centar, zaboravio sam na početku da kažem da je Centar za mirno rješavanje preko graničnih sporova medijacije, on se nalazi u sastavu udruge, odnosno udruženja medijatora u Istočnoj Evropi u Zagrebu, gdje će biti sjedište tog centra. A kad kažemo za te troškove i ovi ostale administrativne tarife i ovo ostalo, to će sve biti navedeno na web stranici, znači udruge, odnosno udruženja medijatora u Istočnoj Evropi, o čemu će biti donešena posebna odluka. Mi za sad imamo taj pravilnik, o mirnom rješavanju preko graničnih sporova. To je jedan prijedlog tog pravilnika. Mi ćemo njega dopuniti i donijet će se posebne još odluke o visini tarife i ovoga svega što će to biti. Следно прашање се однесува за колегата Мухарем Селимовиć, а гласи дали може примерот на решавање на спорови со медијација во прекуграничниот појас да предизвика подобри односи меѓу правните субјекти и физичките лица, а после одговорот на Селимовиć слободно и колега Бечировиć дадете своје мислење. Се слушаме. Da, vidite, kao što smo čuli, kolega Bečirović je rekao da je Centar za mirno rješavanje prekograničnih sporova je sastavni dio udruge medijatora Jugoistočne Evrope. Nesporno, centar će pružati usluge mirnog rješavanja prekograničnih sporova u regiji Zapadnog Balkana i šire u Jugoistočnoj Evropi. U vezi s tim, pri centru će se moći voditi svi sporovi na bilo kojem jeziku, dakle jeziku koje stranke izaberu. Osim toga, postupci će odražavati najbolje međunarodne prakse koje su dizajnirane na takav način da pruže učinkovitu, ekonomičnu i pravednu provedbu samog postupka medijacije. Oni će biti tako dizajnirani kako bi pružili cjelokupan okvir za mirno rješavanje sporova za stranke u sporu, njihove dakle medijatore i zainteresovane osobe. U vezi s tim zasigurno cilj je osigurati znači ravnotežu između autonomije stranaka i dogovaranja o samom postupku rješavanja spora koje stranke žele i potrebe da za upravljanjem postupka od strane medijatora i drugih zainteresovanih osoba. Na koncu reći ću jedno, da nesporno, kao što ste i postavili ovo pitanje, da cijeli region može
uz pravilnu primjenu adekvatnih zakonskih propisa svake sugovornice donijeti adekvatna pravila i u vezi tim zasigurno medijacija bi mogla zaživiti na samom prostoru regiona uz adekvatnu primjenu koje će Udruženje medijatora Jugoistočne Europe ugraditi u postojeća pravila koja će zasigurno osigurati bolju medijaciju i bolje vođenje postupka na cijeloj regiji. Благодарам колега Селимович. Колега Табеширович, истото прашање, малку поинаку формулирано. Дали верувате, дали очекувате дека медијацијата може да направи подобри односи меѓу луѓето во регионот? Da, svakako slažem se. Kada je u pitanju Centar za mirno rješavanje prekograničnih sporova, oni će obuhvatiti, znači, evo mi smo krenuli sa potrošačkim sporovima, a oni će obuhvatiti transportne postupke, zatim sporove, zatim poštanske sporove i druge sporove koji će biti u budućnosti predmet medijacije. Da kažem, na radnom sastanku u Doboju, koji se planira sutra, mi već imamo jedan predmet, da kažem, eksperimentalno, imamo jedan predmet, radi se o transportnim predmetu, a radi se, znači, preduzeće iz Tuzle, a drugo preduzeće iz Srbije i Beograda, i mi smo već to dogovorili, znači da se taj pokrene postupak i dogovorit ćemo se sutra sa medijatorima i Srbije koji bude prisutan i naš medijator Tuzle, znači dogovorit ćemo i vidjet ćemo mogućnost kako da se taj postupak riješi. To je znači samo jedan početak, a i ovaj sastanak, to je znači jedan početak te uspješne saradnje. Moram da kažem, znači ovo su konkretne neke stvari, ovi sastanci, ovi postupci, i moram da kažem, evo, juče, znači, ispred udruge, odnosno Udruženja medijatora Jugoistočne Europe, mi smo dostavili i jedan projekat koji je obuhvatio, znači, nama susjedne države, Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju, Crnogoru, Bosnu i Hercegovinu, prema tom projektu, on se zove MED4, znači, i planirali smo prema tom projektu, znači, rješavanje prekograničnih potrošačkih sporova, prema kojem projektu planirano obučiti po 5, znači u svakoj državi po 5 medijatora za potrošačke sporove, znači moramo se specijalizirati za jednu oblast. I tu smo planirali, znači, više ti sastanaka i više ti obuka, naravno i jednu zajedničku konferenciju koju planiramo krajem godine u gradu Sarajevo. Последното прашање за колегата Селимович гласи: дали центарот и дали регионот поседува доволно стручни лица за решавање на овие спорови и која е одговорноста на медијаторот? Колега Селимович, дали се слушаме? Da, slušamo. Evo, konkretan odgovor na postavljeno pitanje dajemo. Treba imati u vidu, dakle, na sami fokus kako će centar pružati pomoć strankama u pronalaženju i imenovanju medijatora koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama. Dakle, centar će zasigurno imati medijatore koji će moći udovoljiti poslovima medijacije. Zatim, u vezi samih karakteristika međunarodnih pravila medijacije, centar će izvršiti jasnije referenciranje dužnosti i odgovornosti medijatora kako bi se povećalo sudjelovanje stranaka i kako bi stranke mogle vidjeti ovlasti samih medijatora u samim postupcima. Osim toga, postupci medijacije naglašavaju kontrolu stranaka i stavljaju sami fokus na samu učinkovitost i djelotvornost procesa medijacije, razmatranje pripremne procedure, korišćenje tehnologije, razmjene dokumenata, zatim
ex parte sastanaka, komunikaciju i još mnogo toga. Jedan od takvih sastanaka je zasigurno, kao što je kolega Bećirović rekao, u Doboju, koji će se sutra održati, gdje je sam kolega rekao da će biti jedan od praktičnih primjera u vezi primjene medijacije u oblasti prekograničnih sporova. Osim toga, u samom postupku i sam karakter međunarodnih pravila medijacije poziva se i na ovu Singapursku konvenciju, konvenciju Ujedinjenih naroda u vezi sa sporazumom o nagodbi koji bi proizašli iz same medijacije. Jer primarni cilj, znamo, ove konvencije je promicanje i korišćenje medijacije za razrješavanje prekograničnih trgovačkih, odnosno privrednih sporova, kao što se smatra medijacijom ne samo radi bržeg, jeftinijeg oblika rješavanja sporova, već i zbog više vjerovatno će se sačuvati i ti komercijalni odnosi između država, a u vezi s tim i sami bolji komunikacija, bolji odnosa između fizičkih lica koji bi eventualno došli u sam postupak pomirenja kroz postupak medijacije. Predviđanje da stranke medijator razmijene, znači razmote svoju usklađenost i praksu vezanu za kibernetičku sigurnost, privatnost i zaštitu, znači podataka. I zasigurno međunarodna pravila o arbitraži sada predviđaju pretpostavljenu primjenu međunarodnih pravila o medijaciji tijekom arbitražnog postupka. U vezi sa tim zasigurno proizilaze i obaveze i odgovornosti medijatora. Tako smo mi i kroz sama pravila predvidjeli u jednoj tačci, tačka 6.8, predvidjeli smo obaveze i odgovornosti medijatora. Zasigurno ovdje se dolazi do miješanja pojma medijator ili posrednik, ali u suštini to je jedna te ista osoba. U vezi s tim posrednik će kroz samu obaveze i odgovornosti provoditi posredovanje, odnosno medijaciju temeljem načela samo određenja stranaka. Samo određenje je znači čin donošenja dobrovoljne nepristrasne odluke u kojoj svaka strana donosi slobodne i informirane izbore u vezi sa samim postupkom i samim ishodom medijacije. I naravno posrednik dakle nema ovlasti nametnuti rješenja strankama, jer će pokušati pomoći strankama u postizanju zadovoljavajućeg rješenja njihovog spora. A koja su to načela i sam kolega Bećirović je već istakao u svom odgovoru na prvo pitanje. I naravno, na koncu posrednik nije pravni zastupnik bilo koje stranke i nema dakle pravnu dužnost vjerodostojnosti pripremati se za svaki znači postupak i bilo kojoj stranci. Dakle, on je neutralna osoba i zasigurno ukoliko bi on se postavio na jednu stranu, medijacija bi izgubila svoju opstojnost, ali sama odgovornost medijatora iz toga mogla bi proizaći ukoliko bi druga stranka u tom postupku pokrenula eventualno prekršajni ili disciplinski prekršajni pa i krivični postupak bi mogao iz svega toga proizaći ukoliko bi se medijator stavio na stranu jedne strane i time prouzrokovao štetu za drugu stranu. Благодарам за овој одговор и за крај една куса порака професоре Селимовиќ за медијаторите во регионот. Со оглед дека овој интервју има и информативна и едукативна функција, што би им порачале на бизнисмените и граѓаните? Nisam vas razumio, je li za Esada ili mene? Za vas, a poslije Esad odgovara na to pitanje. Možete li ponoviti mi pitanje? Која е кратката порака до бизнисмените и граѓаните за решавање спорови со медијација? Razumio, Slave. Poruka je medijacija ima budućnost, medijacija ima svoju opstojnost, ima svoje korijene i u medijaciji dajemo preporuku da što više koriste dakle medijaciju kako bi izbjegli sudske troškove, a samim izbjegavanjem sudskih troškova zasigurno bi odnosi između strana u postupku ostali i dalje, vršili bi komunikaciju i na taj način doprinosili boljem razvoju kako same države, tako i svog porodičnog budžeta koji bi zasigurno bio ušteđen. Ви благодарам професоре Селимовиќ. Бечировиќ, дали се слушаме за крај? Која е вашата порака? Da, slušao sam također. Moja poruka, medijacija ima budućnost i moja preporuka znači privrednicima, biznismenima, društvu jednostavno da koristi medijaciju jer je to jedan jednostavan, brz i efikasan način.
To je moja poruka. Ви благодарам за овој разговор. Ви пожелувам утре на конференцијата, односно на работниот состанок, успех и да ги поделите заклучоците во регионот, како би се информирале и бизнисмените и граѓаните со резултатите на вашата конференција. Hvala puno, svako dobro, Makedonija. Благодарам. Почитувани гледачи, беше ова уште еден разговор на Слободна ТВ, во која се обидовме да ви презентираме информации поврзани со активности и во регионот, меѓутоа за кои и бизнисмените од Македонија и граѓаните од регионот ќе имаат бенефит и ќе имаат придобивка. Со користењето на медиацијата во решавањето на прекуграничните спорови, веруваме или очекуваме овој регион да биде подобро место за живење. Ви благодарам за вниманието.